Licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta koja je digla veliku prašinu u javnosti pre svega jer je održana u jeku pandemije koronavirusa, ostaće upamćena i po bojkotu licitacije od strane poljoprivrednih proizvođača iz Banatskog Despotovca. Kako sami kažu, razloga za bojkot bilo je više. Najpre na licitaciju je dato neplodno i neobradivo zemljište, stočari su dobili više zemlje nego ratari, a ono što najviše vređa je to što su zemlju pokupovali poljoprivrednici iz drugih mesta, a ne iz Banatskog Despotovca. Što se tiče licitacije državnog zemljišta isključivo za katastarsku opštinu Banatski Despotovac, mi smo se jednoglasno složili da to bojkotujemo. Zato iz više razloga. Prvi razlog je, evo trenutno sad gde se nalazimo, nama je lokalna samouprava dala, evo ovo ovde što vidite, na prodaju da zakupimo ovo zemljište koje nije plodno, nije obradivo, ovo nikad niko obrađivo nije, ovo su bare, pašnjaci, livade. Drugi razlog je što stočarima su dali jako puno zemljišta u Despotovcu. Evo mi smo nešto izvukli od te papirologije, to ćemo vam dati. Jedan jedini stočar ima iz Banatskog Despotovca koji je čovek regularan i isključivo se bavi stočarstvom, radi nešto ratarstva i to. Evo pogledajte, PKB Imes iz Beograda nam je uzeo u Banatskom Despotovcu 450 hektara zemlje. Taj PKB Imes da radi iz Beograda, da on dolazi da radi zemlju u Banatski Despotovac. Nema tamo negde bliže zemlju ili ne razumem. Ima tu ljudi iz Tomaševca, protiv kojih mi nemamo lično ništa. Njima je lokalna samouprava dozvolila i dodelila zemlju u Banatskom Despotovcu i oni su nam uzeli taj potez Musićevog salaša. Na licitaciji u Tomaševcu 200 hektara zemlje su dobili i licitirali su tu zemlju, a na stoku su dobili u Banatskom Despotovcu. Iz Melenaca isto, u Melencima 900 hektara zemljišta obradivog na licitaciji, a stočar iz Melenaca dobio zemlju u Banatskom Despotovcu. Mislim da to nema logike, nema svrhe i šta je najgore u svemu tome. Svi stočari su dobili zemlju na 10 godina. Šta mi u Despotovcu, evo svi ovi ovde mladi poljoprivrednici, šta mi da radimo narednih 10 godina? Da gledamo kako oni rade zemlju kod nas u našoj katastarskoj opštini. Pa mi nigde nismo išli, nikad se nismo mi prijavljivali u Melence da uzimamo zemlju. Nikad se nismo prijavili u Tomaševac da uzimamo zemlju. Upravo zakup na 10 godina otežaće poljoprivrednicima opstanak na selu, ali i otplatu kredita u koje su ušli kako bi se bavili poljoprivredom. Pa svi mi iz Despotovca, mladi poljoprivrednici, smo ušli u neku vrstu kredita. Čime mi da otplatimo u narednih 10 godina, čime da otplatimo taj kredit? Šta da radimo? Da idemo u Draksmajer u Zrenjanin, da idemo negde u firmu da se zaposlimo, da radimo za platu od 35.000, a nama je godišnja rata 3.000 eura. Najmanje. Mi smo kupili mehanizaciju, ušli smo u kredite, kupili nešto zemlje. Šta da radimo, čime da vratimo to? Ja imam 2 sina. Ja im savetujem da idu iz ovog sela zato što nemaju od čega ovde da žive, nemaju čime da se bave. Ja obrađujem 30 hektara zemlje, to mogu ja da obrađujem, to će ih čekati i kad god budu da se vrate, ne treba uopšte da ostanu u Despotovcu. Ja im ne savetujem i trudim se oko toga da idu negde da se zaposle, da rade za platu od 35-40 hiljada koja je prosječna plata. Uopšte ne želim da ih zadržim pored sebe. Kada su ratari ranije licitirali za državno poljoprivredno zemljište, mogli su da kupe samo 100 hektara u celini, dok su sada za stočarska gazdinstva zemljište usitnjavali. Nama kad su davali na licitaciju, ujedinili 2 parcele po 50 hektara i namestili jednu parcelu 100. I sad ja treba da izdvojim, pazi, 1.200.000-300.000 dinara da uplatim depozit. Odakle je meni 1.200.000 dinara da uplatim depozit na tu jednu parcelu? A sad kad su dali stočarima, pocepali parcele po 10 hektara, 20 hektara, sad može da cepa. A mi kad smo kupovali onda 100. Razumeš? Jasno. Opet su namestili nekom većem ko ima te pare da uplati da kupi. Da sredi.
Razumeš? Kako ću ja to da kupim 100 hektara zemlje? Niti mi treba 100 hektara, meni treba 20 hektara, mogu da ranim porodicu. Komentarišući današnje stanje u poljoprivredi u odnosu na pre 10 godina, naš sagovornik je pomenuo da je najveća razlika u subvencijama, ceni nafte i ceni poljoprivrednih proizvoda, što pokazuje da je poljoprivreda u drastičnom padu. Pa to ne može da se poredi. To ne može da se poredi. Subvencije unazad par godina su 4000 dinara po hektaru, s tim što su pre bile 12 i 14.000. Nafta je sad 167 dinara, pre 8 godina je bila 85 dinara. Cene proizvoda koje mi proizvodimo su bile 26 i 27 dinara, sad su 15-16 dinara. Poljoprivreda je u drastičnom padu, u drastičnom padu. Slušam malo tako i medije i to, naš ministar obećava kule i gradove. To je za nas neostvarivo. Poljoprivrednici su rekli da imaju želju da im se pokaže kako može da se preživi od poljoprivredne proizvodnje na 30 hektara zemljišta. Kad bi taj naš ministar poljoprivrede Nedimović došao u Banatski Despotovac, ja ću mu dati svu moju mehanizaciju i neka radi tih mojih 30 hektara zemlje i ja ću se zaposliti u firmu. I neka živi godinu dana. Ja ne ponižavam nikoga, on je čovjek završio školu, verovatno. Ali evo mu neka dođe, kad kažete 30 hektara, to izgleda puno. Ali pod ovim uslovima to je ništa. Loši uslovi za licitaciju, kao i uopšte loši uslovi kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, doveli su do toga da se poljoprivrednici iz Banatskog Despotovca kaju za odluku da ostanu na selu i da ne znaju kako će dalje živeti od poljoprivrede. Teško da može, mi smo nešto, eto kažem, svi od nas, evo, mladi smo, ostali smo, rešili smo da ostanemo na selu, imamo decu. Čim smo uložili u tu mehanizaciju i kupili neku zemlju na vreme, da kažem, eto, da bi se bavili time, živeli smo, čim smo nešto i uzeli. Sad za dalje, teško. Vuka Čelebića, takođe poljoprivrednika iz Banatskog Despotovca, pitali smo da li smatra da će pandemija virusa korona imati uticaj na poljoprivrednu proizvodnju. Pa moje iskreno mišljenje da sigurno hoće, jer od ovoga bolje čisto sumnjam da se u što kraći period može išta desiti. Cene sigurno naših proizvoda merkantilnih će ostati, ako ne i da padnu, a možda i iste, sad sve zavisi koliko će ovo još dugo trajati. Takođe smo ga pitali i da li bi mladima preporučio da se bave poljoprivredom. Pa na tužnu žalost ne bi preporučio ovo nikome, jer stvarno ovo je, mislim da sada trenutno od ovoga gore ne može da bude. Ono što nas je najviše zapanjilo u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima iz Banatskog Despotovca je činjenica da znaju da ratari, kako bi dobili plodnu i obradivu zemlju na licitaciji, odlaze u gradsku kuću u Zrenjaninu gde kada plate 30 evra po hektaru dobiju mogućnost da prstom pokažu koje zemljište žele. Kako kažu, za ove mutne radnje nadležan je poljoprivrednicima dobro poznat Stojan Kralj, blizak rođak gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića. Pazi, javna tajna ti je da stočar ode u opštinu Zrenjanin. Poznajemo, imamo drugara iz Botoša koji je išao u opštinu Zrenjanin, 5 godina je dobio zemlju u Ečkoj, u Perlezu, evo ovakvu zemlju je dobio na krave. I ode kod čoveka u opštinu i ovaj mu lepo mu kaže 30 evra ti je hektar, dobit ćeš zemlju gde staviš prst. 40 hektara je ga sledovalo, 1200 eura mu dao, on stavio u džep, kaže evo ti karta u bodi koju hoćeš parcelu. I onda je dobio. I onda je stvarno dobio dobru zemlju. Razumeš? Da, kad je platio. Kad je platio, dobio je.
Sve što ste čuli u ovom prilogu dovodi do pitanja da li ima svrhe ostajati na selu i baviti se poljoprivredom na pošten i častan način. Izgleda da oni koji na takav način posmatraju ovu delatnost skupo plaćaju cenu takvog odnosa prema poljoprivredi. U našoj zemlji se, kako se čini, više isplati podmićivanje korumpiranih državnih službenika i više se isplati biti blizak vlastima nego pošteno, časno i savesno obavljati svoj posao i živeti od svoga rada.